Od kada su u posljednjih nekoliko godina zaživjele ponovo trke na stazi Zalužani pokraj Banja Luke, organizator ekipa Optime naučila nas je da svake godine na dolasku u Banja Luku možemo očekivati nešto novo, makar kada je reč o stazi. Ove godine su promjene, rekli bismo, bile najznačajnije. Staza gotovo da poprima neki finalni završni oblik. Pogled sa jezera koje se također usavršava. Za Labuda koga ste vidjeli važi jedna anegdota, o njoj ćemo nešto kasnije kada budete gledali trku Divizije 2, a naša ekipa doputovala u Banja Luku u subotu uveče i evo nas već u nedjelju ujutru na stazi na briefingu za takmičare, gdje su pored uobičajenih stvari, načina startovanja, zauzimanja ispravnih startnih pozicija u odnosu na belu liniju koja označava startno mesto, raspravljene i neke druge stvari. Jedna od njih je 8. pozicija na startu za Miodraga Marinkovića, popularnog biciklu koga vidite sa crnim kačketom u jednom trenutku. Neki su takmičari tražili da on ne bude na tom mestu jer im smeta, a on se boduje za šampionat Srbije, dakle ne učestvuje u šampionatu Srbije i Crne Gore. Tražili su da on bude na posljednjem startnom mestu, na kraju je to tako ispalo, a Miodrag Marinković je odlučio da se na trci ne pojavi. Potpuno je sređena staza Zalužani, a trka ove godine, kao i ranije, doduše nosi naziv nagrada Optime 2005. Veoma atraktivan i kvantitativan prateći program i ovu je trku pratio, pa su posjetioci mogli da vide i dvotočkaše i stare automobile i Optimin balon, naravno reviju padobranaca koje, slobodno možemo reći, postala zaštitni znak trke u Zalužanima, a ono što je prijatno iznenadilo sve nas je da kada smo pogledali papirologiju vidjeli smo da se više od 40 takmičara prijavilo za ovu trku, što je jedan, rekli bismo, jako dobar broj obzirom na, uslovno rečeno, tešku materijalnu situaciju i dalek put od nekih 4 sata koliko se bez ikakvih problema i bez ikakvih ograničenja na radaru prekoračenje brzine stiže iz Beograda do Banja Luke. Padobranci skupljaju svoju opremu, a kompletna sudijsko-organizaciona ekipa spremna je za start prve trke dana klase 1 nacionalne Jugo 55. Pojavilo se 18 takmičara, mislim da je to po broju učesnika rekord staze. Trku su otvorili visoki zvaničnici Republike Srpske, koji su uvek u znak poštovanja i zasluga za ono što Optima radi prisutni na stazi Zalužani, a prvi ljudi ekipe Optime promovisali su nove uniforme. Veliki broj publike, sve potpuno spremno da trka počne. Zoran Stevanović, Kragujevčanin, osvojio pol poziciju u vremenu minut 33 sekunde 89.000 tinki, dakle 1.33.089. Petar Lučić Budvanin na poziciji broj 2, Bojan Dobrosavljević Sport Speed Kruševac pozicija broj 3, slede Dušan Nastasijević, Dušan Borković, Predrag Došen, Branko Zirović, Ivan Zuber, Darko Božilović, Vladan Mašanović na poziciji broj 10, Darko Simović na poziciji broj 11 i tako dalje. Već na samom početku trke u krugu za zagrevanje problem za Dejana Vidarića koji je trebalo da startuje sa 13. pozicije, stao je i evo da pogledamo start trke. Čisto za nekoliko prvoplasiranih takmičara, mislim da je Dušan Nastasijević jako lepo krenuo i da je dosta prišao Bojanu Dobrosavljeviću. Govorim o borbi za treće mesto. Zoran Makestevanović kao leptir na kasnom kočenju Darko Božilović, startni broj 9 u prvoj pravoj krivini staze u Zalužanima, problem, prašina, i uspeva da se vrati na stazu, ali kao posljednji
Petar Lučić za to vreme prestiže Makija Stevanovića, prestiže ga i, ako se ne varam, sa startnim brojem 8 Bojan Dobrosavljević. Stevanović pada na treće mesto, sa startnim brojem 10 Dušan Nastasijević u ovom trenutku drugi, a i Bojan Dobrosavljević napada Stevanovića. Publika se u velikom broju okupila, a pogled sa tornjana koji su pokušali da se popnu otkriva čitavu stazu. Čini se da i Dušan Borković kreće u napad na Bojana Dobrosavljevića. To je borba za 5. mesto, 6. Branko Zirović, 7. Predrag Došen u ovom trenutku. Dakle, došlo je do rokade između Zirovića i Došena na pozicijama 6 i 7. A u ovom trenutku sa startnim brojem 13 Ivan Zuber, vozač sa Cetinja, koji je startovao sa pozicije broj 8. Imate priliku da vidite i pogled na drugi deo grupe u klasi 1. Zabeležili smo jedno odustajanje sa startnim brojem 28. Dejan Čolović otišao u boks. Čini se da Petar Lučić i Dušan Nastasijević polako odmiču ostalim rivalima. Maki Stevanović na braniku ima Bojana Dobrosavljevića, a i Borković je tu negde. Ovo je 28, Dejan Čolović. Dakle, pre toga smo zabeležili jedno odustajanje. Pokušat ćemo da utvrdimo ko je to bio. A prva grupa se značajno odmakla ostatku kolone koju predvodi Darko Simović ispred Zvezdana Jovanovića, Ivana Čokića i ostalih takmičara. Mislim na Emina Mujađevića, Zorana Pavića. Kao da je u tempu popustio Dušan Nastasijević, pristižu ga Stevanović, Dobrosavljević i Borković, a za to vreme Petar Lučić potpuno sigurno i u odličnom tempu odlazi, i sada Stevanović odlazi da popušta Nastasijević ozbiljno i već na leđima nosi timskog kolegu Bojana Dobrosavljevića. Obojica voze za Sportski Kruševac na samoj granici Prijanja. Petar Lučić, Borković za sada 5. Mislim da se borba za 6. odnosno 7. mesto vodi između Zirovića i Došena, a 8. je Zuber. Nema promene u poretku prve petorice. Pogled na ostatak kolone sa startnim brojem 15, Kragujevčanin Ivan Čokić. Sada imate priliku da ih vidite. Dakle, prvih 5, pa onda Došen i Zirojević. A Zvezdan Jovanović je prešao Darka Simovića. Dakle, Zvezdan Jovanović se našao na čelu te druge grupe klase 1. U svim klasama koje se boduju, koje se vozi za ovu trku za šampionat Srbije i Crne Gore, na ovoj trci vozi se 16 krugova. Ja bih podsjetio da nećete vidjeti malo gena iznutra na kočenju. Darko Simović povraća izgubljenu poziciju. Široko je morao da ode preko ivice. Kažem, redovni gledaoci i oni koji pomno prate opet smena, iznutra, brzi izlazak iz krivine. Zeka je ušao dosta brzo, sporo izašao, Simović je to iskoristio. Za sada Došen vratio poziciju broj 6, Zirojević 7. Vidite koliko se radi, koliko se investira u stazu u Zalužanima, i svi oni koji pomno prate dešavanja u srpskom i uopšte autosportu na ovim prostorima smatraju da budućnost imaju samo ovakve staze. Dakle, Batajnica, Vršac, Zalužani, Beranovac sa malim modifikacijama, a da će ostale staze biti, ako hoćete, i Golubovci, Podgorica, gdje je vožena prethodna trka, 3. u šampionatu za ovu sezonu, a da će ostale imati problema. Pretpostavljamo da Ušće, kao i Monako, odnosno Monte Carlo, neće biti ugroženo. Šteta bi bilo da u glavnom gradu nema trke. Dolazi do promjene na pozicijama broj 4 i 5, sada već i na poziciji 3. Znači, Dušan Borković od pozadi prestiže obojicu Kruševljana i on uzima poziciju broj 3.
pokušao je Simović da s polja prođe Zvezdana Jovanovića, iskusni Zeka to nije naravno dozvolio, a čini se da je Maki Stevanović ozbiljno pojačao tempo, povukavši za sobom trojicu momaka u plavkastim automobilima i kontakt koji će biti problematičan. Obojica van piste, nekoliko desetina metara iza mesta na kom izletao Goran Asanović. Sećate se jedne godine u Peugeot 306, čini se da je Vidarić pokupio jedan točak. Pominje se neko kočenje, pominje se ko je koga trebalo da pusti. Naravno, dosta je sudija, staza potpuno pregledna i oni će sigurno dati svoju konačnu reč. Darko Simović će nastavlja takmičenje, dok Zvezdan Jovanović ostaje. Za razliku od nekih uvodnih krugova trke u kojima je stvorio sasvim solidnu prednost, Petar Lučić kao da je malo rešio da ohladi gume, popusti i evo nas u drugoj polovini trke kada on polako dozvoljava ostatku kolone da mu se priključi. Malo pre htio da kažem, za Malog Gena nećete ga vidjeti u Banja Luci, naravno on se ne vozi kao što se nije vozio ni u Podgorici, znači u šampionat Srbije u toj klasi, u Malom Enu vozi se samo na stazama koje su geografski u Srbiji. Još jedan put to moram da pojasnim zašto se voze Založani i Banja Luke, pa zato što je Optima ekipa iz Beograda i može da organizuje trku na Hungaroringu ako hoće, ovoga puta Založani. I dalje traje duel između Predraga Došena i Branka Zirojevića, ali dosta su zaostali za ovim momcima koji su baš onako odmakli. Tragovi fajta na automobilu Makija Stevanovića, prešao ga je Duca Borković. Nažalost, naravno, kameru u ukosnici smo imali, ali zbog tehničkog problema nismo u situaciji da emitujemo te snimke. Šta je sve hteo, ali završio je, čini se loše po sebe, mladi Borković, prošao ga i Stevanović, a u vozić ulaze Dobrosavljević i Nastasjević i to upravo tim redom. Međutim, uspeva Borković da zadrži četvrtu poziciju i da uđe u sendvič između dva Kruševljana. Sada ponovo Lučić kao da je značajno pojačao tempo, a bilo je i kontakta u onoj prvoj levoj, upravo u ovoj, kada je Stevanović ostao bez desnog vrka na braniku. I on ima pritisak od od Dobrosavljevića, statni broj 8, i to je za sada su to mesta na podijumu. Ulazimo u posljednju trećinu trke, 5 krugova je do kraja. Lučić, Stevanović, Dobrosavljević, Borković, Nastasjević i onda Došen Zirojević. Pravi izbor guma znači da one neće biti pregrejane po dosta toplom danu i da ćete do kraja trke moći da zadržite makar približan tempo onome koje ste imali u prvim krugovima. Dolazi do promene na poziciji broj 4, Borković popušta, prolazi ga Nastasjević koji napada i Dobrosavljevića. U ovom trenutku Došen se drži, izgleda da je kraj. Izgleda da je kraj za Bojana Dobrosavljevića. On potpuno bez pravog broja obrtaja, bez pravog gasa, a Zirović prešao Došena. Dakle, još jedna promjena u plasmanu i bez zadnjeg desnog prozora Dušan Borković na ulasku u posljednji krug. Petar Lučić, Maki Stevanović, puno ožiljaka po školjci automobila, iza njega nekoliko desetina metara nema nikog, pa onda Dušan Nastasjević na poziciji broj 3, Borković 4, Došen 5, Branko Zirojević 6 u ovom trenutku. Lučić prolazi ciljem, da vidimo Stevanović i vešto je Branko Zirojević to uradio i uzeo 5. mesto u posljednjih 10 metara pred cilja. Evo automobila Zvezdana Jovanovića, nasađen na ove stare gume, nije mogao da nastavi takmičenje, ali vredni organizatori brzo čiste stazu i pripremaju sve za narednu trku dana. Druga trka dana, spojene klase 2, 3 i 4. Odluka koju potpuno pozdravljamo, čak 20 takmičara u toj diviziji.
pogled na krug za zagrevanje, koliko da ih upoznate, da vidite kako izgleda kada su zajedno 2000 SP, ono što mi zovemo hobi, a neko insistira da se to zove super sport, mogu da ga zovu kako god hoće, automobili koji su u njemu definišu šta je to. I na kraju ona možda najinteresantnija klasa u ovoj diviziji 1400N, klasa 2. Prvi u trci u čitavoj diviziji Zoran Kastratović. U ovom BMW-u fantastično, ali je Kastratović pošao malo levo, zatvorio Radomira Đurića, a otvorio put Banićeviću. Banićević je to iskoristio i prošao ga. Poredak u čitavoj diviziji izgledao je ovako. Zoran Kastratović, Radomir Đurić, on je vodeći u klasi SP, postavio rekord staze na treningu. Banićević, Voja Lekić, Danko Bakrač, imao vreme, Balša Rejčević u prašini već na pravcu, došao bio je neki kontakt tu. Danko Bakrač imao vreme na treningu, ali upropastio menjač, odustao od trke, šteta posle 3 pobede, Bakrača nema. Nebojša Atanacković, drugi u hobiju, 6. u diviziji. Dragan Stojković, Miodrag Marinković, kažem, odustao, Igor Žikić, Žarko Terzić, to je ono što je bitno, sa prve pozicije. Aleksandar Tošić u Peugeotima startovao sa mesta broj 2, ali Tošić izbio na vodeću poziciju i kreće ispred Terzića, odnosno Dragana Zlatkovića. Videli ste žutog Fijata X9 Bobana Atanackovića koji ima probleme, malo radi, malo ne radi, probije se, ne probije se. Vozimo drugi krug, ulazimo u onu krivinu koju zovemo oko jezera. Kastratović je toliko otišao da nema više potrebe obraćati pažnju na njega. U svojoj vožnji, u svom tempu, Zoran Kastratović u tom fantastično pripremljenom BMW-u za koju god klasu odlazi izuzetno jakim automobilima. Evo pogleda iz vozila Aleksandra Tošića. Približavamo se ukosnici, pogledajte šta se desilo. Čitavu seriju udaraca primio Aleksandar Tošić i na kraju ostao okrenut ka unutrašnjem delu staze, ka publici, vadi se iz toga, ali tek kada su svi ostali takmičari prošli, iza njega je bio Žarko Terzić. Aleksandar Tošić se žali da je dobio prvo jedan takozvani najamni udarac, pa onda nekoliko vezanih u vrata, u krilo, na kraju ga je okrenuo Žarko. Ako ostanete sa nama do kraja ove priče, nekih još 20 minuta, čućete izjave samih aktera, šta oni imaju da kažu i vidjet ćete šta se još tu sve događalo. Bez obzira na to, prvi u diviziji, u klasi 2, u ovom trenutku je Dragan Zlatković. Zlaja je imao treće startno vreme ispred Branka Ćopića, Miloša Komnenovića, Dejana Bulatovića, Balše Rajčevića, Bobana Bađovića, on vozi u stvari hobija i ni bitno ovaj deo kolone. Pogledajte kako se trka odvija. Balša je još jedan put u prašini, ovoga puta sa druge strane asfalta, ali se vraća. Zoran Kastratović, kažem, ubedljiv. Iskusni Banićević, problem za Igora Žikića, usporio je kao da će odustati. Iskusni Banićević za sada drži Đurića iza sebe, iako je Đurić na treningu oborio rekord staze. Za sada trka je nešto drugo. Banićević se dobro gradi i pokušava da ne dozvoli Đuriću da prođe. On traži svaki milimetar asfalta, već počinju da stižu Bucu i Sakova i takmičari iz hobija koji su zaostali. Ono što treba istaći u ovom trenutku dok Žarko Terzić stiže Dragana Zlatkovića, odnosno smanjuje prednost, je plasman u klasi 2 posle 3 trke. Vodeći bio Dejan Bulatović 45 bodova, Aleksandar Tošić i Branko Ćopić imali su po 42, Žarko Terzić bio četvrti sa 32, a Balša Rejčević peti sa 14 bodova. Dragan Zlatković gubi prvo mesto za trenutak od Žarka Terzića, ali ga brzo vraća opet na kratko. Terzić izbija kroz par krivina u vodstvo, toliko brzo ušao da i on mora da ispravi tu krivinu, malo da ispusti auto, a Banićević u ovom delu staze svaki put prednjim desnim točkom udara u baš nesitan kamen. Vidjet ćemo da li će ga to koštati u nastavku priče. Dakle, u klasi 2 Terzić, Zlatković,
Deo Bulatović, Branko Ćuja-Ćopić, Aleksandar Tošić tek peti. Međutim, imam utisak da će u ovom delu napasti Ćuju, mada je dosta velika distanca u ovom trenutku između njih dvojice, nisu baš na braniku. Kasno Ćuja suviše kasno koči, bit će sporiji na izlazu i to čini se prolazi, a ne. Još uvek se održava Branko Ćopić, međutim Aleksandar Tošić je za ovu trku stavio gume nešto nižeg profila, dakle manjeg prečnika, brže auto puni, svojevrsno skraćenje prenosa i evo pogleda sa naše kamere na startnom ciljnom pravcu, a njih već za krug stiže, ako je za prvi u stvari, Zoran Kastratović. Dakle, promjena u klasi 2, Terzić, Zlatković, Bulatović, sada je Tošić četvrti, Branko Ćopić peti. U klasi 3, u SP-u, nedodirljiv Banićević, iako neprekidno na leđima ima strašan pritisak od Radomira Đurića, a treći u toj klasi je Voja Lekić, bez ikakvih problema, Lekić u solo vožnji, drugi u hobiju Boban Atanacković, posle par krivina, evo i dvojice iz klase 2 koji su na pozicijama 2 i 3 moraju da puste Kastra za krug. Vidite koliko malu prednost Banićević ima nad Đurićem, dakle strpljivo Đura čeka trenutak ili grešku Banićevića. Ovo je Alfa sa startnim brojem 4, a reč je Draganu Stojkoviću, on je u svojoj klasi četvrti. Prošao je Zoran Kastratović, Dragana Zlatkovića i Deju Bulatovića, a čini se da Bulatović koristi priliku da proba da uzme iskusnog Zlatkovića. Rekao nam je Zlaja posle toga da polo ide onoliko koliko ide i da više od toga ne može. Dakle, savjet prodati to, naći nekog Peugeota, jer je očigledno da su u ovoj klasi Peugeot dominantni. Nije uticala ni promjena planova. Bata Banićević prolazi i Aleksandra Tošića za krug, naravno, i on intenzivno koči. Vidite u jednom delu ekrana Miloša Komnenovića koji je tu izleteo i ostao. Dakle, on je bio na poziciji broj 6 u tom trenutku. Prolazi i Radomir Đurić pored Tošića. Vidite Banićević kako zaostaje. Štopaljka i izgleda odlazak u boks. Mislim da ćemo sa ove kamere, iz ovog ugla, to bolje videti da sa velikom razlikom u brzinama prilazi Đurić, prolazi, Bati Banićeviću je otpao gazići sloj prednje desne gume, bukvalno kao da je protektirana. Vuce i Sakov, obratite pažnju na onog Juga Plavog kog ste vidjeli za trenutak, otišao skroz desno, ostavio idealnu putanju i prolaz mnogo bržim takmičarima. Neki od njih kažu da su ga i berundovali za 4, 5, 6 krugova, ko će to znati, kao da je to važno. Gužva na stazi, teško je ispratiti korektan poredak u diviziji, po klasama je to jasno, jer u ovakvim kombinacijama slabije klase sigurno voze krug manje ili čak možda i 2 od najbržih takmičara, jer već ste vidjeli da su vozači iz klasa 3 i 4 prošli vozači iz klase 2 za krug. Aleksandar Tošić za to vreme nadoknadio ogroman zaostatak koji je imao zbog incidenta koji se desio u drugom krugu, napravio među vremenu rekord stazi u svojoj klasi. Ovdje je malo zabgasovo da propusti Voju Lekića. Da li će to znati da iskoristi Dragan Zlatković? U stvari znaće sigurno ako bude mogao, ako bude automobil dozvoljavao. Deja Bulatović kao drugi u klasi 2 odlazi dosta daleko, a Žarko Terzić je ubedljivo prvi. Odlično je vozio Žarko Terzić, pitanje je da li je u želji da daje mu znak, svestan je Dragan Zlatković da ne može bolje, daje mu znak, rukom pokazuje desno, da prođe Tošić. Da li je Žarko Terzić sačuvao sve resurse, prvenstveno mislim na gume, da po baš toplom danu na Zalužanima trku izveze do kraja, prošao ga i Voja Lekić, a boga mi čini se da ga stižu i ostali iz klase. Sa brojem 70 u Peugeotu Zoran Pale Jovanović biva prestignut za krug.
Za one koji su se možda kasnije uključili u program SOS kanala, pratim izveštaj sa četvrte ovosezonske trke u šampionatu Srbije i Crne Gore na kružnim stazama. Banja Luka, Zalužani, Optima 2005, 2, 3 i 4 voze zajedno. Neprikosnoven Zoran Kastratković 2 kruga pred kraj. Ostao sam Radomir Đurić ispred Vojislava Lekića, odnosno Dragana Stojkovića. Dok u klasi 2 još uvek nerešeno, velika borba se vodi između u ovom trenutku Dejana Bulatovića ali obratite pažnju na drugi plan, Žarko Terzić pristiže Bucu Isakova, prolazi ga, to je taj Jugo, međutim kočenje je bilo toliko intenzivno da ga brzo stižu Dejan Bulatović i Aleksandar Tošić, snimci sa kamere iz njegovog automobila i ta desna brza na startno-ciljnom pravcu. Dejan Bulatović kao da će napasti Žarka Terzića, a u vozić naravno u Firung ulazi i Aleksandar Tošić. Krug je do kraja, iz kola se vidi da je razlika u brzinama jedva dovoljna da ga na nekoliko stotina metara ovog dugačkog pravca posle starta i cilja, posle one desne prođu, uspevaju izgleda, teško je reći da li su upareni automobili, a ne, prošli su ga, ušao Tošić desno da izabere pravu putanju. Radomir Đurić, fantastična vožnja, rekord staze na treningu, u trci odličan pritisak na Banićevića, kome puca guma. U ovom trenutku ponovo stižu izgleda paleta za krug. Dragan Zlatković se drži na poziciji broj 4, prvi Bulatović, drugi Tošić, treći Terzić. Dakle, fantastična trka sa mnogo promjena u plasmanima. Da li će Terzić pokušati da u poslednjih nekoliko krivina uzme drugu poziciju i vrednih 5 bodova više u odnosu na starog rivala još iz vremena Juga Aleksandra Tošića. Bulatović to fino radi i čini se da je on nedodirljiv u ovom trenutku. Ostala je bukvalno 1 ili 1,5 krivina do cilja, jesu one teške. Starter već uzima ciljnu zastavicu i evo Bulatović, Tošić, Terzić. 3 mesta na podijumu u klasi 2, u klasi 3 i 4 je to već jasno. Vidjet ćete proglašenje. Sprema se proglašenje klase 1. Ovo je Dušan Nastasijević, koga zovu Duks na podijumu. Zoran Maki Stevanović, trofeju uručuje legenda jugoslovenskog i srpskog automobilizma Milan Vesnić. Petar Lučić na najvišoj stepenici na podijumu, a za to vreme u boksu se već pišu prigovori na tehničku ispravnost automobila Aleksandra Tošića Dejana Bulatovića i Žarka Terzića od strane ekipe Aleksandra Tošića, hobotnice racing tima. Da li će biti uloženi prigovori? Pola sata je rok. Mi se spremamo da vidimo poslednju trku za šampionat Srbije i Crne Gore predviđenu za ovaj dan, a reč je o klasi 5 i nekoliko automobila u ST-u. Pobednički krug za klasu 1, za trojicu prvoplasiranih. Priča o Labudu ostala nedorečena za klasu 2. A onda se u kamionu gde su sudije pojavljuje Buca Isakov sa razbijenom levom markarijom. Boban Atanasković, prvi čovjek ekipe Centar Boban, za koga Buca Isakov vozi, piše neki prigovor. Šta li? Mi pažnju posvećujemo ST-u. Čuli smo da je u boksu bilo nekih fizičkih razračunavanja, nismo vidjeli, ne možemo o tome ništa detaljnije reći. Buca Isakov je podneo prijavu da ga je udario Žarko Terzić čak 2 puta. Disciplinski sudija je uzeo izjave svedoka. Sudija, da li je neko to video u boksu ili ne, na organima Automoto saveza Srbije i Crne Gore to da reše. 5 automobila u klasi ST. Veoma čist start za svu petoricu. Na mestu broj 2 našao se Milovan Vesnić, ali ga je već u prvoj krivini zbog odličnosti, kako je Zoran Timotić ovde pogodio ovaj kamen, prešao Zoran Timotić, našao se na poziciji broj 2, neočekivano za Gorana Sanovića startovao tek sa 4. pozicije. Priča se da je u subotu na treninzima bilo dosta problema sa nekim delovima automobila, spojlerima, branicima, da su ispadali. Izgleda da Goran Asanović nije jednostavno stigao posle Podgorice da vrati svog Audija u top formu, ali možda i ovu trku ušao relativno rasterećeno, jer Goran Asanović imao je učinak
3 od 3, dakle 3 trke, 3 pobede, 60 bodova. U tom trenutku to je bilo 21 bod više od drugoplasiranog Milovana Vesnića. Pretpostavljamo da je to možda razlog zašto Goran Asanović se nije do kraja potrudio da pripremi automobil, jer je očigledno da on nije brz kao što je bio, a za to vreme Miodrag Đelmaš, koji je startovao sa pozicije broj 5, polako zaostaje i čini se da gubi šansu da uhvati i indisponiranog Asanovića. Fantastična vožnja Zorana Timotića, koji je čitavih 16 krugova na leđima nosio jednog od najboljih srpskih vozača današnjice, Mikicu Vesnića, što naravno ni malo nije lak zadatak. Pored fantastičnog vozačkog znanja morate biti u vrsnoj psihofizičkoj kondiciji da bi se oduprli naporima napadima Mikice Vesnića. Doduše, Zoran Timotić je trenirao baš na ovoj stazi pred početak sezone, imao problem sa slomljenim rebrom, napuklim rebrom koje je negdje na kartingu povredio, nije možda mogao tada na treningu da da svoj maksimum, ali čini se da je ovo za njega vožnja života. I u ovoj klasi, nažalost, došlo je do ulaganja nekih prigovora, ali koliko smo mi uspeli da saznamo, nije ništa od toga ostvareno i plasman je onakav kako je trka završena. Ja ću iskoristiti priliku dok gledate, nažalost, samo 5 automobila na stazi, da kažem priču o Labudu. Naime, u subotu vrlina, napor, treninzi i neki od takmičara su rešili da se okupaju u jezeru koje u principu puno ribe i nije za kupanje, što je na početku reportaže viđenog Labuda iznerviralo, pa je došlo i do nekog napada Labuda na naše vozače i onda je to prepričavano u subotu uveče u Banja Luci, a mi ulazimo u posljednji krug trke. Već je Mikica Vesnić kao da je malo popustio i zadovoljava se pozicijom broj 3, trećim mestom na podijumu. Zoran Timotić, kažem, pozicija broj 2, fantastična vožnja i evo ih u cilju. Posle klase ST bilo je predviđeno proglašenje za preostale klase. U ovom trenutku zna se da je uložen prigovor na tehničku ispravnost vozila Dejana Bulatovića. Tehnička komisija ustanovljava da samo distancijali nisu zavareni, odnosno pričvršćeni za felnu, što mora po pravilu biti, ali to je lakši prekršaj, novčana kazna, dok već za Žarka Terzića se ozbiljno priča da je udario Bucu i Sakova, da za to postoje svedoci, da će protiv njega biti poveden ozbiljniji postupak. Vidjeli ste tu trojicu na podijumu, on će vjerovatno biti brisan iz plasmana ako sudije tako odluče. Dakle, Radomir Đurić sa naočarima bez kačketa, Voja Lekić do njega u žutom kombinezonu, a vidjeli ste za trenutak Dragana Stojkovića, treće plasiranog u crvenom kombinezonu sa crvenim kačketom. U klasi Super Sport Boban Bađović, zatim Nebojša Atanacković i Zoran Kastratović. Naravno, otvaranje šampanjca, velika radost za svu trojicu koji su u ovoj klasi završili i njih je čekao pobjednički krug, a evo Pavla Komnenovića, povredio se, oklizno pao i dosta to izgleda loše, ali Paja kaže da nije ni približno toliko loše, da nema mnogo preloma, već da su uglavnom istegnuća. A na kraju ove priče podijum u klasi Super Turizmo. Čućete do kraja izjave Žarka Terzića, odnosno prvo Aleksandra Tošića, pa zatim Žarka Terzića u vezi onoga što se desilo. Trofeje uručuje Rajko Vipariv, direktor marketinga rafinerije ulja Optima iz Modriče. Naredna trka trebalo je da se vozi 10. jula na stazi Bernovac pred Paljevo u organizaciji kluba Amigos, ali je Radomir Đurić tražio odlaganje te trke za oktobar, da bude posljednja u sezoni, ali bez obzira opet će naredna trka biti u Kraljevu. Za malo Mikica Vesnić da ostane bez skočnog zgloba pod klizav od šampanjca. Evo Aleksandra Tošića i Žarka Terzića.
Toliko krugova imamo u Banja Luci, tako da je taj prolaz totalno nerealan bio. Dobro znam da sam se postavio strogo uz levu ivicu, jer je prvi krug i znao sam da će biti kasta kočenja i u slučaju ako dođe do neke kontakta, znači da ne bi ostao pored staze. Znači dobro znam da kako sam namestio auto pred samo kočenje. Jednostavno, Terzić je pokušao preko trave, ne znam ja gde je pokušao, glavnom stazom nije. I dobio sam odmah prvi udarac u vrata. Jednostavno, da nije postala namera, čak i posle prvog udarca gde je auto bio poprečen, ja sam imao šansu da se izvadim i izvadio sam se. Međutim, očigledno da mu to nije bilo dovoljno i onda je onako žargonski doradio me dok me nije poslao u kanal u kontrasmer. Eto, to nije to viđenje, to je realnost, kako se odvijelo. Ali ima tu još dosta nepravilnosti u toku trke, jer jednostavno, pošto posjedujem kameru u autu, mogu lako da se vidi recimo preticanje Terzića i Bulatovića u predzadnjem krugu kad su za krug stigli Bucu i Sakova, koji je fizički napadnut posle trke na žutu zastavu kada su ga prošli. Jednostavno što je znači, nepropisno i mislim da još preko svega toga da ću ipak uložiti na tehničku ispravnost, najverovatnije na oba auta prigovor. Sa samog starta Tošić je malo bolje krenuo verovatno što je imao niže gume od mojih. Smetao mi je prva dva kruga i došlo je do kontakta, stojim iza toga na prvoj u stvari krivini pred početak pravca. U momentu kada sam ja krenuo da mu uđem na kočenju, da li je on izgubio kontrolu ili je namoto na mene, ne znam, ja imam snimak iz automobila koji ću rado dati da se pogleda. I došlo je do situacije da smo oba dvojica isklizali, u čemu je Zlatković pored nas krenuo i u momentu smo bili sva trojica na stazi kada je došlo do kontakta ponovno između mene i Tošića, usled čega je on izletao sa staze. Ne vidim s moje strane, ne vidim nikakvu grešku, niti snosio bilo kakvu nameru ili bilo kakvu krivicu za taj slučaj što je se desio, jer mogao sam i ja moj auto išto u toj situaciji da oštetim, da ne nastavim dalje trku. Nekoliko krugova pred kraja stižete Bucu i Sakova, priča se da je bila žuta zastava, da vi i Dejo Bulatović pretičete Bucu i Sakova pod žutom zastavom. Nije bila žuta zastava, sigurno imam snimak iz automobila, ali došlo je do situacije da smo ga stigli sa mnogo većom razlikom u brzini, kada je on krenuo da menja pravac po stazi, s koje namere ne znam. Prvo, ako je žuta zastava na stazi, ako je već bila, ako se priča, nemoguće je da mi usporimo kompletnu trku, a dolazimo sa 6-70 km brže od njega, mi smo njega 5 puta u toku trke preticali. Iz kog razloga je on tako sporo išao, ja stvarno ne znam, ali znam da smo ga 5 puta preticali. I to je bio možda 5. put, taj moment kada je došlo do kontakta. On mi je promenio pravac kretanja, znači išao je prvo desnom stranom, pa mi je prešao na levu stranu. Ja sam se odlučio da prođem s desne strane, kada je došlo do kontakta između mene i njega, što je usledilo za mene loš rezultat, čime se vidjelo, stigli su me Tošić i Bulatović. Čujem da su na tehničku ispravnost vašeg automobila Dejana Bulatovića uloženi prigovori od strane Tošića. Jel to očekujete sa zebnjom ili potpuno mirni? Ne, potpuno sam jedan. I za mene i za sigurno Bulatovića je sve okej. U nastavku programa usledile su trke u šampionatu Bosne i Hercegovine, 2 divizije. Mi vas pozdravljamo do Kraljeva uz napomenu da je trka u Banja Luci bila jako dobro organizovana. Optima zaslužuje sve pohvale za potpuno poštovanje i takmičara i publike i svih ostalih aktera na trci i nadamo se da će i u budućnosti nastaviti da na ovaj način organizuju trke bez obzira da li će biti za šampionat Srbije i Crne Gore ili za nešto drugo, jer organizacija ove trke može svim drugim organizatorima da posluži za primjer. Pogled kratak na Park Ferme gde su vozila posle trke, a rasprave o prigovorima i žalbama se nastavljaju.